Namba ya arutwo aria maraigira university mwaka uyu ni nyihite na gikiro kinene guothe bururi-ini. Kaunti ya EMBU ikihutio muno gicunji kia 20 tu hari 100 kia arutwo aria marekire kigeranio gia form 4 mwaka muhituku nio marahotire kwigwatira marks cia kuingira university. Anyiti itemi SEKTA-INI ya githomo kaunti-ini ya EMBU ni matetete ni unyihu wa namba ya arutwo aria maraigira university kaunti-ini no urondo umwe na guothe bururi-ini, makiuga motaro moru kuri arutwo aria maracagura kothi cia guthoma nicio ciratuma arutwo gutemwerekera. Percentage is 20% in EMBU. The national percentage for EMBU for the Kenya is 22.48%. So it means we are below the national number. Hindi ya gutara arutwo form 4 ruhonge rwa woyani wa mathomo ma university na colleges KUPS na anyiti itemi aya ni mahinyiririe arutwo kuheagwo motaro mari na uguni kurio niguo kumahotithia gutua matua makinyaniru. Lazima tuone kwamba wanafunzi wamepata the correct and the most recent career interests or career areas. And if you have a challenge, then can you be able to go for guidance and counsel. Muikariri gite wa ruhonge ruru rwa KUPS Gituai oigite maumirira ma arutwo a university ni maikurukite makiria kaunti-ini ya EMBU akiendekithia anyiti itemi SEKTA-INI ya githomo hamwe na thirikari guthundura njira njeru iri kuhotithia arutwo gwika wega makiria. Kuna kazi itafanywa hapa na walimu na viongozi na kila mtu ambaye anahusika na mambo ya performance ya mashule katika kaunti hii. Kwa sababu sasa hata tuko chini. Mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji ni oritie ministry ya githomo kurora maundu megie uheani na ugai wa mbeca cia marihi ma arutwo a TVET agitetirithia mubango wa marihi ma bithi kugerera e-Citizen ari mubango aciari othe matangihota. Pesa kama inakuwa na shida ya kuwa released, kukuwe na communication kwa ministry, watoto wetu waendelee kusoma while we are rolling out one platform, the e-Citizen platform for payments of our schools and our institutions. We also ensure there is a very clear way of ensuring that our parents are able to access these services. Muikariri gite wa kiama kia ataramu matiganite kuma EMBU ECPDA Dagitari Edward Kobuthi ni oritie arutani bodi cia mathukuru na anyiti itemi kurutithania wira niguo kuhotithia arutwo kugia marks njega. To succeed in education, you require a lot of facilities. For example, the infrastructure. You need the principals to be up to the task and committed. Giri fotera Kameme TV jitawonyabura wa Kiruba.